Ndi manto yege Mbunge akaunti ya Meru arantu keoro iredirite nende kibunja wakana nende MCAs bedirite baichoka baraba ingeke manto yege campaign na kinya kuringa siasa na kienda nende urobero wetu tatu ki discuss kana tukiariria kila kyongwa bombete kudira bakia chief kwa miaka ya inana actually ukwe miaka 5 irabedirite baindene ya Mbunge ya Meru na tukeda nene tukiarakia na mutongeria wa barantiko mekidira nowe kana ifoma leader of minority ayobundi akethira itu irawengwa na kinye MCA wa wandi ya Mudhara nwe kinyoturibu na tukambira na we ayob noitire maybe weketa kia mutegeri mbere bwanke vie mutegeri wetu wa Weru TV onarari na mbuge kiti kialindo minority kebana kyo mtukwira kura ikaringwa ongiana unswe bana unswe MC baberu ahentu kuni onke beragitine ndekenda baraberu na ndibomba gutonyera kumantariki ko mwezi jana. Kinywa karibu sana. Asante sana. Jadi amba mankethi ya Meru na rakonte bari na mosonto ba Mudhara tengo tega kidira dande MC wa Mudhara tidran karinde arwari tengo wakethi bonte nema na tukiambiria ayob kwa miaka almost kana tu miaka inana Amerika dhumba irabudirite kwinde ni Mbungera ni ati ukona iburitete ngui to the expectations cha muringi kura mbere buru oniambuge ngugi chia MCA ticho nguira mwana nche therwa ichi kugira mwana nche chia MCA na nguire iseti chia MCA katiba mantu ya ile tofauti nonto MCA kuya wikuthithia sheria kuya wiku represent antu wawe Mbunge icho ngugi agiti abatwithora kigitate agita wecha maendeleo chonde tithwa itikike ruterwa ofisi ya governor na reiti ruterwa ofisi ya governor then kuga uwe ngugi we MC ngugi ya kwi ithatu ya oversight kutegera ngugi uro gaitwa kuthithia sheria na ku represent antu baku ndene ya Mbunge ngugi ire gaitwa yonde batukithirwa irungamiru uterwa governor kuma kwa rokiti besha kuma kwa na ngugi ire kuma gutega ngugi ire ora ngugi ire kariwa lakini onto no mwana ichi atiomba ku understand unge nguruki o kyo tomaona kwithwa kwina gutonya na ukunene muno gategateka mtore oringiri kura na ofisi kethani ngavana nikena ngwere omboknyana nonto mwananchi ura muringiro kura atije ofisi ya ngavana ofisi reje na ura aringire kura and that's why imana antu weba aringire tumana ina but wageja kuira umantu bakarega uma pura ubera but no antu ba batyo kuthikira imwe yo kubera nonture ige yakutha bumndurire demotongeria wenu abothugucie gatikati wambikia Mbunge Meru aya ibuthurire kinywa no kuma Mudhara kwa mureta Mbunge Meru antu betu nande weto berinya kethiginti ya twaraia mantu ambimbi yai ukona antu batikwenda kugitata antu batikwenda antu waliuga uwona nkeri mbecha but kiuni ndiayu uni mbuga antu barabaregere mbimbi yai na barabarega mbimbi yai abachia iririe nonto bwa mantu jao jange jatije kene indi mtora wetira ashara ti ayubu ore aja na tikinywa ore aja imwana ncho kawaida ni onto kembi otuma mbugo ndigo ni onto wera watri o wond igatengero ambeya chiayo yiria CDF itengeri nonto mweshimwa inyaga kwa narua mbechire chije cha CDF ikagitate ikeja na ina secretariat ya ofisi ile batuko manage mbecha yu neka yana tenda neka tegera na ina mwangati mu auditors baba audita mbecha yu bakona mbecha kuitira mwananchi ngugi but assembly kana the county government itina structure inya ya kuga ngundururu ne batukutumira wondi nekwa manto yonde ya yanjare ne chianga bana for example kiri county zimwe ngavana nyate tikairie MC make a decision we
wengwa so na rea make decision nto ngavana tokara nantu ngavana watokomba ku understand na iranto bena chio which means again nkithire kino nto nkono kwenda ndiria party u okaya kwethwa undi na ishie gutegera mwite jwa digitali jwa dirikali jwa ngugi then maendeleo ya ntu bakono ja ingirwe but for example MP wa area yeturi nyaka ethirwa ateo support thirikari ya Uhuru Kenyatta mbecirie CDF lazima ikagitate ikeja but unkethirwa ntuko gwatania na ngavana ukethwa kwina changamoto muno gwita mbecirie ofisi na ngavana ikinyira mwananchi number 2 ike ya kwethwa still ngavana no atina ngudu ile antu still ukethwa kwina changamoto gwita mbecirie gwireta ndeji and that's why mbuga antu betu ibaithiria makozi ya manene kurega BBI no nto BBI ya uga nenkira wananchi baba mbecha na chikiro kikatiba chikiro kikatiba ikuwe nyekara yakwe ya mweri juju ya mweri juju ngana mwaka juju ngi ba chenu ikeya na boy ikabwitrai ngugi but in decision ya mwananchi na mwananchi na aregere ndio kwa sawa tu mheshimiwa tukendera tukia kiro alirua BBI mtebwethere tubwero kuro kya nanjerendito na kinya tukailia mheshimiwa yubundi akwithira kiwa kinyara poenja na governor ika guarantee kana ya atuma withire wina possibility ya kuona maendeleo turene ku with ease kana na jerempodho na beretera tokia kia yubo etira itwira about relationship gena governor okaitene ka owe kiwe kana yawe mutungiri wa wadi ya Mudhara kwe maendeleo ithire kiona tikuma kiwe ende kuma onto tutera ria kigena kira ithire kine nkairwa komya kiu kuma ki ubiche ngavana yongwa kwe ngwe wonete PHINEAS ke structure na bravo mbiga cooperate MC no mwankaba itena kwena governor bugare akwa line ya governor nanga BBI ko loga bra yubu akuwa lakini ndo kutenda BBI lakenda wona mantu no mwankaba itena kwena governor so the challenge there are two anara umete na relationship yo megata na kurengi na kwethira na umete na ku influence na to cooperate na governor tuende ya oni of course ma kwamba ndara challenges mbumeta Mudhara tutamuringirite kura aibwe na is a fact na ichinya wengwa nyani ngwanta muringite ndaringite munya togelela so boko ya wodri mambi wodri magavana agome butamuringirite so the challenge is and of course no control mbi no control projects na ramuchie anto ba kwa projects odine na dawaita nende okay ya na watu kwa kinto tuta ndo ndo kwa tamno ndo mwankendo o mjanja wengwa na to cooperate the good thing ni nande ko yako ndaringo imbati kuradra governor kiraito imundo experienced politically anto akumere chacha kuma 1992 atabi ata so nenya was willing ko work na mtawilling ko work noe ende like yaoni nao na mwankanke wakanwe anto Mudhara odinene actually in terms of size no number 3 odinene na inantoba ingi so you have to work close with the governor kendombo kuchinto okuchenda into ya bows of course to na nyingi okuchinto ya bakaburo no kuona to na nyingi lights no so there is no way omenya cooperate outside the governor kinya BBI ko loka kuna ngui nyingi no what fund it capture ya dai andora bo itena ngoi na Uhuru MPs kono kona bayombo kucha kinto ya lami meotro CDF ya lami ende kwa toka there is no ukienda nto bande kwa konto fulani no mwanka umenya kwa kinambi na governor na president kana governor iku so nde as bora no euro kinya to kana nkro world fund kuna manto mengi yotiara na mbere kwa mbechinge oti wacho ando world fund na fuleo 15-20% no tu 80% na ara ito wala no kinyango we no wa push ba world fund otomba kwandika nto mandaitari kana vingi so there is no way omenya kwa in isolation na nya government ma kwa in isolation kuma KMCs ando kwa manto no mwankapa kuluki aya program fulani ya wara tukuluka kia chata timao ne mawa town no of course no mwankapo work in ebu inde boya yabo kile nambi but bottom line is otome ako work outside the governor na tolane da mando aguma ke ba yu dori ra yu rare majority ba ke very closely now na mdamunya naende yako hayuko bodito boya mno yatakuwa yuko karibu paradise like look at how to go like about star me brako kidire to develop lakini on the same bread
why is it that weta kuringa campaign chiaku kinyo kediro kira antu kagwithia ona urezo tukumekithira governor akethira ina mantu ya we yukumetine ende tipo ntu waita the first thing no mwankende ore na governor wetu muone mweje muchore oku umure governors nyono ara manifesto yaku kinyo ningira ndinda nambi inda na my manifesto of course ko yamoya ka wayomba nayo through the word fund ko yangi nayo awende no chore boko ira na rapo wale ano ende wetu ai muchore oku ya uni of course ndatera na muchore kwa na governor kretu muchore kwa that's the city na inko support ndo inyago ya makawe onto na tangeta ko iran to ko ndenda tranka mromba ndracha yengi eto mo me athatu itabuthika meaka eta wankoi ngata nkamuromba munene ndrache diro chumburanto bakwetu ake ya ndengera 4.8 million kwa tuka noeka buithia barabara ndrache reko surely thaime o mwarugate ya ndironye ni chiaro kana girumi kwa thirito ireto buithia ndrache ino mwaka ko of course ndrache kithira tue ndigeta ya outside my ward fund so you have to work nambi na hivyo ntungora ndo mudhara onto greito anga bana greito achinda na yoni tu taneti anu ngoi ini kombe abonda romba greito achinda nyani chindira ko chindira onto ini kombe nango chiti moto achiromba garagara exactly natokea kero ayo kinyo kwithira kiu abo ya last time no edirite ukiona maendeleo mno na actually wade ku ni omo paradise lakini tame yeyele nende kuraina governor ikiraitu no edirite weko so adirikare bunene no kwiri makabu development edirite ukiona dene mwaka yonto edirite tuwe okisaidna kiraitu burawo budite last time very blambuge onimbi wangu ile tumono kwethero nda majority leader na nda minority leader but with majority leader na igwa thirikari with minority leader igwa na wonengero njukumu nene muno wakisha thirikari witira mwananchi so where minority leader irasmo weche ka thirikari na kwa uningo check thirikari tukubande na ine issue na kiraito ni personal utiko twinai tugwitania no receive a lot of questions yes the questions you dareza those questions nonto eunio bweyai yakwa na ibatio muria no ndarego muria ri na ntubamiru na boyi uni banenge onde umbeja kuria biure biu uno bati kuria so it is my right na your obligation yao na biru ya kugitatia kurua so there is no harm even in the next thirikari ya Kenya the minority leader na batkureje nguye watri teonzi kuye support thirikari kuye ku ni gutega mutere thirikari jwai jwangugi ku igiti thirikari ya Kenya ere ku itegurwa ikio kedro gaitagwera batkugitatia kuritwa but for example kiwondi yakwa oni ndi ayu nintaringirete kreito kura kura kwa ndaringirete munya na antu bakwa ibaringirete kreito kura ngurukie kura ya baringire munya so inya kreito ena responsibility ya witranto barai gugi na for example amona difference chetu governor ne Katembe market Katembe market no itherwa i and quarter ya Central Main Sub County munyane kire the first kabro irachi adirokera market yonde na agwikira kabro yu gwatigirwe party ya Kumaramine wite mwanka kwa DCC na kende gwatana market in the financial year ya 2019 ba budgetere for those couple cities there nonto nwawe ikirite na ekira in the same market this financial year ibayen 2 million cha gukorokera thoko twakite thoko yatigwete korogeri abandenkana 2 million cha korogera then they give out another 2.5 million cha weki arojiro market where of course that project itetebwa kanonto tiotedia wananchi betu we have been complaining about that one but the man was given to yakariene market ibanenkanire county government ni nenkanire mbe cha gwikira kurinovita tokwera wona iguru urayakititedia mwananchi so they give out money mbe cha kwithia tokwere kenda nawe iguru gukomborwa
na antu baitira ngo ingi iguru nariku na uno ntu wa kisisto cha kwenderia na still na bwantu atumba gwitiria iguru kenda benderia no na wasimba kiritiro thoko ndiguru so igitara munya itwakire shend chiare njirene toga krobenda iriau but this financial year thikari kiritu nene kanire mbesha yauga ekroibo mumenjirene arabari nyombe mu mamomoro ethoko mamomoro iwe iga nikenda bombo chokandene which is a good thing. And also we got also another big allocation ya wikira kaburo within Kariene market, and top of that also twae wa front right governor net round athiuruka na kuthiuruka antu ibamrombere front right ayana front right kagoma so around toro front right ayene ire itekire a part of the mbeshira tumba kuona from the one fund so untumba kugatire nguwe witegitete ate etiti but imbuga kioni ndi ayuvu it's good and aina musimamo jwakwa nonto musimamo jojo yotomete nyanga bana akatangwa ke mtu wetawa ayubu na ndenya twakwa baria bamwira randire ugo wikozo ateto ayubu akugare ugo to project ile kuiji which means we have a project you extra around 78 million which is a good money more than kroke iria on the allocated ki one fund so unto bakuga kuno tuwe kurwa kana kwithiro kioneka ko kurwa thirikari it was a strategy nterete muno nete dianto beto no tukirona geria promba kaburo nkero waku gwikirie muno nani ngauga nani ngathinga tamantera buko gitate abuko thibia but with that then I'm very sure yoga tembe market na Kariene market they are super and well na njugatri lastly waziri munyana aragirotwa street lights yuantu betu bakona ikimureka Gatembe market no turombere around another 16 front lights chietu na gicho chetre mwangadia na inge cheta gwakiagu kuitwa front light around 42 wow na street light yu Gatembe na indetre gwakadia ningo officially so me I'm very sure that for the last 10 years we have done great being leader of majority na minority nyao kwari orona kiaria antu bako ibambe nda iroke meimpio kwenda na actually mheshimiwa tugeta tuchokera no twire imbi atumire nyuma minister kana CS munye kwethira thiuria itikia ungavana Meru irio twatwirie mionki ndio methira kawanire biwe enda biantu baku kana imbi biongwa but kenywa kimbecha chia Watford ono thirite ukia mukaira mbecha kathomba millions of money actually ira awani gicithereka yawa on the special one beche can you account kinya for 50% ake ngoere munene okanile antu special ward dikenda special ward kia IMBC imudhara ward like imerokia mukaira nkuruki ndagora no utongoria bwako tu design yoko ndatanga tulile munene ochora bwako na nwe kuende bangi nyao bakiromba bakithira bakiona extra money ankoire munene nteke menyano ndo badaro mbere na ishi nenda kinywe tekeria trio muchokire kiuria kiu special ward iteyenye na kinywa special ward yere kumegitara munya na special ward yu ni andikiri wanda administrator extra mo Turkana witawe back so kinywa no bongo are akondaka bogara so the special one ita gritre egitara thirikari kireito kinywa special one ya gritre egitara munya na ya andikira wanda administrator wetawa ebek sawa mutukana ndagora ya yubundi lakini yubundi bwato bwa thirikari bwa yubundi adokwera kadokwera na ngaro milioni 10 ndakaro extra ndakona tokara ni onto ntare ke Mbunge range lakini ukomboria mantu athai lakini ngora mwabu kaita kwa mbere itona mbecha hivi lakini at the same time Mbunge na yuba thambelewa ndawa waita ke IMBC utakenda special ward cha IMBC for the 5 ndawa na mwanane ene ndekuya na ita grade wa ke kwa na inge mose lakini ndekuya of course kinyenda ita ke u na to munene utorabo kwa na governor to muata to muikena ra kuturukana to muinira evi nyamuguro geturukana nyabo na mbicha mose ito kwa lelo ona bona hapo nambi ona hapo kuna challenges of course
ngora Kenya na tongela mbecha itokola at the same time ngwe manto ayubwa kuweta anchokerenya ko which ya credit tangu jagreti no uro turi manto ya na atakuona something extra ko wanu wakuchete bingi no ne te nyingi lakini ango jagreti ko wamu kontra no inkai ayubu ngabo count of course no ngwe kwa mrumo wastoka ango ndo tukunya ayubu ngado ringi no to kwa bolo ataweta rubo trabo na CS rubo ayubu wakuchakia stima cha koku Kenya batu munya na atwere stima wa na actually ngana kwa rioma no ayubu ambona DMB manta una ambere nyache Kenya nambi enya CS nya batu te area okay Kenya batu na kuchirembi na kuchire stima nyetu mudhara nyetu to chokaria CS munya nkada no tombi no wade no to manta yo no wade karo ndi ayubu so ero to yake bantu ya becha of course tutangu nyingi tono oni ndeko ya msa na trimere around ndracha yele indra ndracha nyanya to wala no na trimere barabara icheke what fund ya target what fund ndracha is very expensive bwana ndracha less than 4 million on to target ndracha box culvert to wala no classes JCD na trimere around 2 I think there are classes moracha release this month there are classes 12 nora chuguruji akwa ko moshimo mogera akwa agete isindi classes che chuguruji onde ro chuguru mani dana to oni dena classes dena class isindi 12 chuguru chako chuguru 24 odd me on the one among the biggest chuguru 24 so mbakete torof na bile bile yaki 14 in the last ekomi etokola no of course to akira desk here and there na nyai tureta ta desk cha kaongo na cha mudhara primary of course akira cha lobadiro etokola so etokola kwa tamanto barabara tutunjita barabara tu kaita barabara la iloba to amota ni na barabara ile ta kwa ngurume ile alternative to ajua tania to kenja bar no na wanula ja doruna to kenja barabara to eta monka factory no tokenja barabara ingi to ekira kalva to achiki monka mukwani uru tokenja barabara chia rumandi to na namna so in terms of ngwe bo imbitere ngo chogeria gereto gavana gereto na DG nkatho no tomanto yo na nya ko pendende kwa mashimo ayubu awa na nkomuthigira ndo nya kinya na itereta ngwe odi kamno that means ngwe ichiti na ngwe ni kuoneka na ngwe ichiti in collaboration ya batu na gavana gereto. So there would be no point to change ngavana tha hii tu kironge no akiomba ngui na ngwere munene manto change ya governor munya ukumira one term tu agree to another term 2027 kana mundura guma either akemanya nto wa Meru batekwa na ipindi bile muntu ayuguma onto nako batiri ngiro kipindi kibi utingwe ko itore ngi Meru muntu ayuguma kana na atakaia onto nyobu ethia atakotha kirito ni tangucho tangu talira na Meru yonze akengwa no oto kumara nya fina zo kunwa kama nya tunya ndai tata nkaingwa so what will I do ukuma na masina mare yaku prabo kare ambecha but tuka kwethera tukari wa dingwe onto tutu chala robi inge muse ingwe to da tukari wa dingwe kinya muntu akethera au kuma ngaita ngwe onto anto bakona ngwira lakini ukemanya nya itangwe otibi achenchi anto bakwenga imbi ato moitangwe ukuma tu ketata ukire yatu onto none anto iba kwenda iwamba kana sarakasi ibo ndongiromba at the same time twae mheshimiwa gavana Kreto chance endele ngwirembi endele ngwira kudiria in 2027 nyakatiba ngwa kidere mwata ito mwete kiria to yukiongi bana to chenchania musaba tinya kire nyaboni ningwa the reason kwa na Ayubu akiomba manto yonda toira kare na ipindi biele oningi ukuma dokumene na Ayubu baadora manda kuringa speaker ndaije bonya speaker ringa no Ayubu atogaindi ngire yo kwa baadhi nzuri batogaindira boya bakenda tutanganya eko society what it takes they want at the same time to kuwa kinyawe na kwenda teku tutam support sure thank you na mheshimiwa tuicho garane ndo kendra witwira if at all onto akwethira turwa kwethira kiwa boya kinyawe na kwenda kipindi kabiele na yaka ideology yake yaka mtabatira kwethira kiria ibindi bile yake ndira kiuma rukanto methira 2027 okwa nukuria kenge oni ma ideology kin student na follow minyamuna oni beteketie muntu nawe ipindi bile au ipindi bile kwa hata nguvu
na kumenyeka tuta to the next level uita kwa ya after tu mora uita MP ochindo na u oka kwenye yalla abram pore giru yalla kana na ange to get some networks lakini kipindi kamera in other terms imaanisha assembly ya county ni mwa benchmark with 80 euro. I don't know it kithira benchmark kana nyanto mitrangwe atu tukino kanini ndi twicokera kinya mheshimiwa Yubundi akethira itwira imbibi ngobya chinchirie tuguche muicho wethira wikira na inya were kinywa irombere kwithira okiukuma kana okia rutere rwa ngabana kireito kithira munyawira tiuria kura kana ire korengwa ukethira ogeta kura tuketha twicokera nyuma kaita katekura ya atonokia nini. Base tena. Mave, ugali mbili skuma. Gali? Ala. Gali tena. Ukuli. Mimi skuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Kuingwa kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Want to keep your whole family entertained? StarTime's got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga, and Man U TV. Adventure for the kids on Toonami, ST Kids, and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2. Movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet aerial decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Mabate, we mama mabate. Mabate, ukipata baridi nunua mabate. Mama mabate, ukitaka usingizi nunua mabate. Mabate raino ni raino ni raino. Mama mabate raino ni raino ni raino.
Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Tumekuja pamoja kama Wakenya kuwasaidia ndugu na dada zetu walioathiriwa na ukame. Jiunge nasi kwa kupiga *126# na ufuate maagizo uweze kuchanga bonga points au pesa. Pamoja tuungane. Iwe nontu bakwithira witite na mbere kwatana na batwikirwa aria rwetura tukitha tukela kinende ngui kinyaira Mbunge kaunti ya Meru yombete kwithira ikinga kiakwa myake unende ta methirite igita na mbere na Ayub tukiye kiwe kwiguo kinyotupa kwithirite akiwa mtu asafu ta miili ni mane na batire kwithira kebela na iteithia ka assembly kana county assembly batire kwithira benchmark ya mwanasiasa kwibanga bright onto actually kwithira kele Mbunge county ya Meru kwina MC baile bakwithira bakiuriga kiaete KMP kwina kinya speaker na kwithira kiura kiaete kia senate na kinyawe no kwithira kiura kiaete kia speaker ka imbibi biongo mtu kwithira kele kia is it an opportunity muntu akona kwa MC akawende ndenda kwibangira betengite itekia kana ne atabubungwa pere bru ambere antweto mbere ate anto reba kuduria tamu mbere pakeza batekwije buru be kudura tamu yejire kona anto bakwakura tamu yejire yo bakiona ugo no kumbo baitira ngugi nontoke ya kudote ngugi kumbo baitira then ugo bakweberia batoke ya kona anto bakwakura tamu yejire kona bena confidence nai na ugo na nontonyo nya community kwina na bangi tobaike skuru bakeja nae demwa kiroko na 14 years ikeda ke change yokwenda kureta ke that community ni batukudhero kionekana within the 10 years na yauni nchikumanya mono bwa ini Kenya TMC oitangwira mbitete nonto uni inda ndaitire mukiria politiki nda media technical ina na 12 na ndatumira mbe cha county government na bigurira mbasi nawe nana nkulukia ngiri 6 community u ino tonga ponene mono wajaire wonu yentura ku university to Mariene nawe yakuthirikirwa bakandimite ana mwaka juju so ndiye mzinja sa MCR ukumba kuthi kureta technical na ne amoire ikuyanirite wondi nemwe they very sure tunge number 2 npandite anto makandamia na avukando nyankira ciari bathomithiana ngobone ginto kira bomba gutumira kuthomithiana bariku papa ucio ndatega nkona ura twitite ukagea changamoto eruji ruru tukurimana rumboga ikwachi mbi mpempe nai nkona in future keitari kya nyumene utimuntu komba kuthura ere mana ruji rura tugatua rura kunywa
rwa kunywa na rotumira nyomba batinda atega ikropu iri kumbo twa iririe yakwa iria itikunini gwikirwa ruji ega tumia ruji rwa ngai kenda ria ngai ekauria kimera kigikara na gigakethwa and that's why I came up with the project ya avocado na macadamia and I'm very sure in Kenya today utewondi yandite avocado na macadamia jama ingi nkurukia bothu gucia katikati na naro tukwaria antu bako iba kwendia avocado na iba kwendia macadamia ya twande 2015 including twara project nye kawa ira twa 2014 2013 kuwende euni umona stepping stone ro kwethira itumaira kwita kurekia senate okendelea kuri MC utumba kwithira ukireta yangia maingi oande ne mweshimiwa ndani oni ria ndarombere kura ntuko ya mbere nderete antu betu iri yetu iri nyuma muno na ndabera oni ndenda ta mwijire na nkathwa ndi guchinja iri eu kende kara uria bigwa nkoro kwenganirite na ndabera after ta mwijire ngaiteitie guru na mbuga na nkara inkarite nkiwa itibibire guru nyeni nkaro ya kimwe kiai kiabyo ba na indandi sende nda make 2022 ndauga atiri ngavana kwa kethiro munya na yuvu no deputy na ndi murungu nweja atira bakatika ubwache ikanini ndenda na munya deputy president wa timu ya Simio timu ya Raila na ndi nani munene kwambira bas twite toitengo ya Simio na ndi deputy lakini ukethiro kiura kia senate au kia speaker yes na kura tukiringa Mbunge ireke ya mwezi na kumandariki 10 they very sure no mbere itio kubambia already they very sure ndikunindi kugambia shimwa aba uno itukarite nabo the majority leader wao itukarita bonde minority leader wao ibaiji ayubu no mwaga nkoro wewe imutunyani imuntokandamisha bange imuntomba kuithiria antu mantu ya mathuku they very sure ogeta KMC wonde uratona itania nongugi akwira ayubu no kwao ndekona ndina competitor na ndi baba kuthugane mantu agitikiu ibacho agethingi ibacho ya deputy speaker na number 2 kiuri ombura ya about wamburia kethira thirikari ndigwita munyaku atromba gitikia ngavana irio kirakirire sincerely wa mbere ankwire PHINEAS kwina bishe nene imbere yetu bisa ya giti kia deputy president wa Ndigurwiji na giti kiu tukuona gikana nkro mwana wetu wita waziri Peter Munya na ndi very sure na mbere antu wetu Jumatatu ibethe prepared kuma Meru town Maua na kubona Timau na Mikinduri everywhere kumara guchangiria manchau nikenda kenyere ngiona ni kwenda giti so igitaria Munya ugira ate kwenda giti na ngavana Kireito auga nande party ya Simio ari party ya Simio ikuga atire nyaoni nyanaro na kuga kauga atire nyaoni ngwitikiria mwana wetu Peter Munya gitikiwa kwenda no nduri torari ndene are ritwa riri tusukumeni mwana wetu aendete president no njire kuona gitikia ya president so at that time kodwa nyeni ndi muntu muthuku muno utwika atiri ngavana Kireito na kuga benanto chiba kurungama bakauga atiri mwana wetu no tukwenda nene na ni still gutwika na ni mbwete mbitamo chemuno jonge bitankiwa Kireito akario nona but still imbara nabo na kabera atiri me this ogintu gente kona kira gitebui kwa gitebui kira kibui kwa ikibui but oni what kira gitureta amwe kabisa kwethwa tuya party ya Simio na tukuona Simio nega tutethia na Simio tukwariria PHINEAS tiga nkwiraga ntukau rimwe muntu ari okoria muntu imbere tete kanyume tete mathwani yogeria kuthugania uria kuthugania ukagia no ntuke muntu ukweja bati ndo ndingira thimu Ayubu kwenda kuona kingo ikuchandira kwa Ministry of Agriculture ntetheria mwana ajukwe na ndinkoria muntu atiri na kwenda kwira to support rutero munyari utekwenda iketha munya tiori ana babutindite nchukumira tuyukiriri bayukie naye exactly so weja kethigi ntu ya kawa into ya majani imbecha bwana nkrobo wekira muko at one time ankothiria kiranto bamburia atiri bubu Ayubure no tunaibo kwenda munya ya kwa ngavana mantu ya kawa ya majani na manzi eria shire itithiri
mantu yange na jaga karatia so ni mwantu betu urona mtu yenye posti kana akiaria ukoria mtu uri na iyo advantage yonene gintu kiu gitwa power na muntu ndu yake thoena power nyotho te umukinyira wina ntu nyuma bombo gitate kumikira ya youth yiji itu kwaria youth yoko na post mantu bo post ya moja te thongi ibo batikuza bayatri ndegurwene yao ibo bakwenda ngugi na ibo benda thina na bedre bayatri munyaka deputy na after miaka 5 aka president beneficiary kana baba ga find ka kimantu ya jonde na njirere anene ibo na angu tilani ndero tuna ndaki ile kinyo turibo angu choke juma nini BBI bwedire to mimi koloka kenete because of the 2 million cash ngare grant ka grant kana bibiongo in a nutshell angu era PHINEAS bombere amba rioma onda tura mbendete ruto mno ndendete ruto mno lakini ndarika nabo tuturakoro kiraito na bange chacha nimbi chacha ni interest nda support rutore imbi to kona batu tore Meru utebio nda support Raila akaethia munya deputy munya deputy re na atatoa faindika batu mudhara na athwana kuyoro ruringanira kama no rwara ro atuthamia itigara twinthe munya ya deputy na ka batu ajubara tubuthirwa ndam nara kuonda miunda ria turende thirikari mbeche imbea tubuithia ndam turema na rwirwiko ende chiacha no mongwile la interest imbi uko nithara kurenda the mutoroke kanambi lakini interest ya kure inaachi usabirwa yabo ayubu akuwa ringi owe utakwenda munya itiara na no kwenda we mungu twaria no we wandikwa surely ri contradiction negari ndona story cha BBI kwa ayubu akwirire na inyande good follower o governor gretu bra uite au wetho ma BBI ya Bible Bible tumethoma chapter John tuko yonde othoma ka part fulani ende inya oni kara campaign ka tuma menda inda movete mujo ndiora hii committee yetu na Bible of course birana tuma menda BBI bi nene number 1 na uko world fund oni ko madaka muchoroko ata apacha le maloi ni MC Onarok pate 20 million ito la kairo abatu they don't ende lakini kinyaba atu ni magnamite ya governor raiko no bwekera governor ongea ka wote manto 20 million kwa to kutima to kinyala odina yao so era word fundira na atoma bru nkawa bru inyabo ngebo kaura let me support BBI can word fundira era guaranteed na tukirikia yes or no mporo one direct akiwa ya maingi no munya no azimio in Meru no etikaniria no ntubu oni antubu ntotikaniria bu bado tuna imani na ndina imani na tomdhara bana imani that munya kambi munya kedwa deputy president ayubuli mpuru muchoro kwingwe tikia mpuru muchoro kwa no kwedro gyara ke no muira atu miankio na mteu ntena ntuwetike na yo kinyuga no ntubuni mbaritie na kamera chenu chingwete na bwe na china ankazi chenu nkiuga atiri munya no deputy president wa Simio so te ayo tinda twa president Uhuru Kenyatta na Raila conditions nyingi na tuje kintu kirato kwenda ntuko tukogethate tutara na ntuko ite kuraja Jumatatu Dugala tokea ya ruga ugengi sure na actually na ikyo kuromba mtu wonde mu Meru oni marito mantu yako ya mwisho mtu wetu mu Meru kuma Jumatatu twalieni na ruga imwe ya timu ya Simio na mbuga undi ya Simio no tuko munya na rezi munya tutea Simio twenai tweni ombati no ntonimbie twena Simio na nega twetheria ana betu then na tobeto mantu akawa majani kila kitu then inahandu twalidi maguru but nkucho ni antobeto ba Meru bere atiri bogara bukuna ruto lakini utakuona kawa nande isiringi yagana kukulewa nayo majani abute kurwa mbona azitarewa iriare tena mara yakiya gachiringi 45 anto agu mumiro uga kanyira ine wanu eno mwana ndo ari mokwini ageturi tore mo support ya Simio dai munya deputy president ina hatuite taba hatu atembere hatu actually mwesha announcement ya direct ya made
baithira bakiuka kia munya ora twinde tukwithira twite kai kana ba ukiuge tukitha twina rwaria ru endi kaite ne kana ndia twithire twika ira gatanta all the best kiri uchwaite kia speaker kinyo turibo all the best inyao kie kuruira ite kia ku MCA na ingutikia wachoka ukaithira we muchoka iria njaro ontu na kungaidira boranyo buka ura speaker ndi ukaithira we mura ana tukitha twika ira gatanta na iboya sana nontu bakwithira boikinya na mutege nyume kaita katikura nende tukithira twiche manakia nontu bandeto cia weru thaithatu